Kedam tang ni pai krip porni di pupen lamding ka chelenga towar ISSI hemadung MSB Enterprise akulat kimi Father N Kumbari dengpen kang pupon. Karbia khayang bong pensitame mesen akulat kang pupon do ulo. Laswa long pen rara kenang sot naike komputer akulata isilo. Lapen nona kailong ajara saile klemji pusitame komputer asai pen pangcheng pon etsike ong. Jasemet voring ang hoy kachajog dun pen chenglok school college along ansatame online pen ke klema saisi ke ong. Lasu pen ajok raratum asai ke do ansatame ke joy pen ke klempon longja phanpura dipu lamding ka chelenga towar ISSI hemadung het MSB Enterprise pakulat kimi impu pontanglo. Bangso akulat along pen jasemet Xerox printing photo printing DTP lapen online along kachara basai ansatame ke klempon avarsai longpon ji pusi MSB Enterprise akulada hemku Elvinson B pen phirangke thengnu ninjepon ni la tarik ko ra polo Februari ceklo ini meeting sa kuladang itu kono da kado bena tong tu mantame lape non ini da kan kupon bang ke lu da diku Islam la bahasa sudah la pe sa kong sa ga pinana kota dan da kita tong dulu ni da diku la na sa tong no kita ko non ini tong da ini la bangsa dokan da lakan kupon bang ke kamang da lo customer kan mana joy ketan सबसे kecira pun lagi nanti aku lagi tentang itu kalau kita tentang kalau mati pun ini kita beri dong lagi yang itu loh tapi untuk kita lagi di sini dah abang ke net lah kami cenglo lah non webinar lah signboard lagi kami ini tentang pada kunci pulo nasi non cengkon pola Enap ini ke info pun lah pensi cengkon pada kreatif pensi lah sini bang lah non ready jalan kami labang teklempon po proses penang doji lah niat kampanye cengkok itu kami adim bagi lah kata cacing ini nanti posisi lah di pula lamding road lah ayah office sedung lah pen lah KNC konsat doh pada sini di tum kado sampai cengkok lo nang cito mu nang kahum biji pan kenang suat niat pen kampanye cengkok lah pen project kami lah winel lah pen signboard lagi kami semak wajib office lo signboard lah pen kami halanan lagi kami bilang asai sakit orang memang ini hidup ini ponzi dan aku ini hidup lah mini bang sih ya lang mini abang sih dua bang sih ya kayak sahabat abang ya kami lah tercengman pun mau paju bang kado karena mahir jume lah pen kado lah nang situ nang cerat turun pen berarti aku update pun cukup sih kami Bangso kulat kimi kang pupanalong aluhiaman pen Father N Kumba Dipu Diocese Mukrang BKF YouTuber Lunsepo Harmony Bay Rakesh Kiling Khorsing Tiso KYSO Maipu Pastor Munu Singti lapen penang anman pengedotu chetongdu News Report Longsoda Ringti Karbian Online